Hangbana African Crystal Tossende na show yase nya kala hadu show ta kenshim ke uman o yema wasi Yesu Kristo kenyo micha se mavane pasulo dudo shatashan o katoliku o tibzwa chazo fada teungwa hundu ya osike neto masongwa ne loho dudo Hangbana mbadon shema ken Kristo halo setsa sama se yeyo sinenge she yange yedo hi hensho kemvo yimane yange se hi yedo shatsano kendo nyiyo bauta lu nyan tinde mom gomalu nyan kan ha ukelo mbonyi ba beti she choki ba do mbonyi ba shi kemvo yima ma basha to kya poso ahate senjiji unawase ikende yodo hihila itinaye ishima belenken uteseni semba aishima belenken kwa shigbena chambo wo yima ikendo do showa unkini kendo ne kayile kendo ibem uteseni o yima no selu beleneshi gbena nala kawan tolubem yedo shota nyane kayile kendo yembe kay kendo sho ilunya kan poso a kendo mba nke mbe woyimaye ikendo yedo ayi gbepe fada uno ko nyanpa kay nyankan la akala lo nyantende kenga otesen kya yembe kwana tese kya yembe iyo yima oselu ken la une va miyo yembe selu yembe nyane kasha chu aka ngatesene shonu selu ken la una va abundeka senenge yo ko yembe le ngbo kene karun asongo kene to nyankpa kwanu hihi usezo wa mi ken prophet Sefania neje hi kane wa icham wan kwaso shion genge mo we Israel embe manu sa na shima nyo embe manu sa ashima no we wan kwaso Jerusalem te toji ayo alo kala aka o hongo kala to Israel te ngu kene towo okla shi chia ko buga shi yange la sha yange la kara Yerusalem dekla chiega woshion ave o adeshiri levaga tiland wongu kene towo olutaha one yemo yo unembe we ayembe unamem kendo shimana unembe we achan hiwa Mko mbasema vive vegbacha mkoro nyongola kamba beluken aweje baihe iki vela samunya pa osekwa uyembelene samu sezo ami kene zaya tyo okalia ivu mo kiluta shoro tan ki tratala Hemba chicho ivu shota manota la kae. Na hayo, kasha yembe eje etu ngele mchinizo miyomye. Wane ticham ivu shota la ka na hangadia airika don hembanchi kwane hingi kenba shatachi. Wano no showa Osoto mike wasika ojiji Paulo poso tinde hemba Filipila. Unchi hi shakwa yembele ne jim. Shika nkane mama pasase kwa mzulumvan uti baye makaye. Embe ne kente gbem. Shimeka me embe ne. Yochi befa Ishema wa yen dodo tezuru ve. Ishema hidenyane sha makwaga
Paka agbenichi ondufa. Ake makwachi. Shamsen masham zambe ashun. Mambemo wondo. Wegandi mamfe. Wasichi onu kula. Asamai mambamheni ken Kristu ye. Lord do se zo wa minke. Ngelu wojiji luka chotia evo pwezanza. Ponini use ongunyi ya nla. Matesese se zende weselu kenye bene yo. Halweze umbu ya katua wukala. Yange John once kwa. Sha ken luka chotiala hivi monzanzu na tratala. Se hembe kungu se chilepe. Kamsa wenza se donga jela. Ken kwa wanshon. Yange play over. Sha wa eve partisana ya. Aka ave yeve se yu iluvan la. Ma ve ume tam a kongem shimayo. Gadi ya hama konu atama njaga yo agbe ukla akele ken usu. Kashio yange ve ungwa ka wana Johnny. Yange play oni pine. So se na ve se ume tam alu a di dola. Kana shonse ngukulu hodido yin John hi agama ka ave una luwe uliga hwayo na pande na wuru mingala una luwe kwa yankpa kapena na ila bango pale pa ava cho yeve baptisma we pinenwe otisensia se nena chinse nena aka ave dengo ho nenkwa ehempan kwa oyuwene la nyaga. Bautia pa sika eka shoja jela. Epinenwe mansia nena. Nagata wasia tom shoja higenge je kamba ondo ki uluchana ha. Ashie bishikabi ruko shenjaga chuku mba buka mbateka kiwe ha ekondo uniform ta wasi yo. Bekla na chivi ga guma yo hingi panisha plaja chomba ge. Yohane yanka ave. Degbele ne ma o changberinga. Shidengo ho ne ma o kwa shapelaga. Injali nenela ikumani. Kazendo wo Kristo. Udo na natende njene. Dele o chan shapelaga. Dengo ho kwa we mbananga. Pandeka olwe migbinla. Na bian wolwe mingala. Kana nebe tawa suluvi. Batimba balabe hema urumbu no nyare cha uruhumba yancha. Uruhumba lokemba tawe jini. Chacho suvendo upwale na kwa usizowa mila. Shinsu sumbo silwe mila. Tawa suwodo alwe selumunu welen kwa neo. Lo udido nyane ka se yangi jonte se tiesene. Iye na benyembe ken Kristo ne benyo. Nungola chi rovene neshe. Nuhene kene simawe shako John. Pine shin kaun na lu Kristo jeno. Nanike John ya gama kawe. Moyo mngwele ne baptisma shange. Pa wehembe mege nguva. Ka Yesu Kristo jela. Umon komu san kwangu kwa vanga anaga. One ne baptisma shechinya jimi ma shawusukba. Se ngusha we na une se vade na tsembele ono kohowa na una za ombo sha unana. Kwa koyo nana de shawusu pilima yangega. Pinese shema yowe. Mungu uwa shini mgu wako. Shale nao awele ne andana. Ulu ken una uti. Geo uhingile ko wana nesha usu pilima yangegala. Hensha mawo. Anga nemba donshima ken Yesu Kristo. Luta wase uvahingi shatindiga. Iwo inge anye kuwa ingato. Mamba mtabule tok poso vehingi mlu ta wase hegene. Se mbagene kubishi sepine se. Kanyi kwa ishi luken ta wase yina se yembele. Kachan shini shinka hemenu shafie
o mba vehemen ta wase ulu tawon yo a tsana tok poso la uza ken kaswa o kaswa se nya ya ka se she je kawe to nyale ki commando bupo je pa e komo yame yiwe uva elon yo yaga ikono je atawe she gen kla doga ton mu kene fishi bagumenti ngo ton yo ga ichange uma tawe jim ana yini na be selo kenye be selo ken imbiam do ne kane ma se ngo nyane chi mana se chokai selo kenye be hele gben chine kilimishi abakon ma selo fan kwa o seze chin se yaka na han pa chokai be se o yimangu va ona ba tuwe be se ken chane shayo ko hiyo mvena ne ko bunde me yangega na ha pape o se luken be ikulenshiyo o sho hwayo se sa ken chanega sha chuon yo na ngwa vese agon de takia vese ma ngwa vese ya se na jije se pe na la valo poso ivele ni Yesu Kristo lu mala unu va mi la yen na se mba ka kbishi se to makam lo tito ngane ken Kristo Setane heme wele sem chacho ta wase kwamba heme ne ase chi Kristo una tomato kena sama ase se hen wele na yo dido cha yembe yelo cho ya ase ichombo yase ayo doa ase manta wase chi yo nke mvo wo yema kilimishi kwa nyemehe edoso chi embe yane kundu kemben ote Pada teungwa hundo sisu kiki chalo dudo unese hisembo nyambone. Mambana African Kristo. Lunen dido nungwa wasiladu sha yalandi ado.